Nĩ mũrũrũngano wa aikari a itura ria Kayole magitete nĩ kuongerereka gwa ciĩko cia wĩkinaĩ mwena ũyũ. Mũingĩ ũyũ ugĩte gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩkũrĩkanĩte ta Gaza gĩkoretwo mũno gĩkĩrongoreria gũtunyana thimũ, ũndũ ũmwe na gũbunja nyũmba na kũiya indo ciao. Tumekuwa na insecurity sana, na siku ya Wednesday vijana wakaiba baiskeli. Walipoiba wakapatikana na wakaachiliwa, haueleweki venye kulienda, lakini wakakuja kulivage. Na vile inaonekana hawa vijana wanataka kulivage, yani wanataka kutuweka uoga. Ati watakuwa wakichukua vitu zetu, wakishachukua tunaachilia wanaenda. Maana huyo jamani kumshika tu alimshika, hakumuguza na imemkosi uhai wake na amekufa usiku wa leo. Ica ikuhĩ kurerikana gĩkundi gĩkĩ kĩratharĩkĩire mwanake ũmwe na kũmũthecanga na kahiũ thutha wake kumathitanga ni gutafania wishi wa muithikiri mwena ũyũ. Unajua hata huyu chifu mwenyewe ni mgeni kabisa. Ni kama amekuja na hii COVID. Kwa hivyo ni kama pia yeye hajaelewa Kayole. Inafaa zunguke Kayole zote pande zote. Hapo nyuma ya chifu ndio kwanza hata changa inapikwa. Hapo nyuma tu nyuma ya chifu. Changa inapikiwa hapo na huyo chifu hajafika mpaka hapo. Kwa hivyo kazi yake haifanye vile inafaa. Azunguke Kayole yote akijua mashimo zote za wakora mahali ziko. Rĩu nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra ndeto ĩno kuona ona ekinaya ya maikio ngono marekagĩrĩrio na njĩra ĩrĩ kĩriga, gũkũ makiuga ikinya rĩa kĩwatho rĩaga gũkinyũkio nimegũkorwo makĩoya watho moko-inĩ mao. Chifu anafaa kuwa nyumbani. Kazi yake ni gani? Unaachilia mwizi namna gani? Juu hapa ni AP camp. Wacha hii mambo tunaambiwa ati nini? Hapa ni AP camp. Sio na ripoti kwa chief. Alikuwa anafanya namna gani? MCA wa itura rĩrĩ Jeremia Demethio nĩ orĩtie honge cia ũgitĩri kũgacĩrithia mwena ũyũ kuona mĩtũrĩre ya aikari ĩrĩ hatĩka-inĩ. Hatuwezi kupatia mikora nafasi ati wakue ama hawa guns ndio wanaweza kuwa wanatawala hii sehemu yetu, na hatuwezi kuruhusu wawe wakikuja wanafanya kitu inaitwa revenge, wanaua mwananchi ambaye hana hatia, na shida tu ni kusema alikuwa naiba baiskeli ya kijana mtoto fulani. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.